I zahvala pralalen pripadinu jedino elaiske subhanahu wa ta'ala, o salavati emo selami sa stalno najškar manušeske, najškar pengameriske, najškar muslimaniske, oleske muhamedijske sallallahu alaihi selam, leske porodicake, leske amalenge, hem sao kolenge su sleduina kja feja islam džija no sunju dive. Selam alikim rahmetullahu ve berekatu pralalen. Oja tu meni nena ni Nemačka, alhamdulillah, ali kan dikao tu meni nen mođemati, amen zajedno borinđampe, zajedno kežam, a dva su kežam, već molina Allahi subhanahu wa ta'ala, inšallah, o Allah kakerel kabuli, svako nije, amen dar, svako god su učestinđa, a da tejanja djeđami, ovdinđa po deo, dva su ovša inđate del. O Allah dva dika, hem o Allah Bayarja, hem keža, hem hinama, saso hinama. Inšallah, kava i dalje džukaren su pobuder kava sa poškarano islam. Ali, pošto i o vreme dersinsko, maglin mete krav desi, inšallah, o naslove dersinsko i pralaljen, da li hinan spremno, ili možda i poška bija volate vakera, da li hinam spremne. Da li nam spremna no dua sa sođakerel tu anti budućnost. Da li nam spremno te niklove ko takva sveto? Da li nam spremno te meribnaske? Da li hi džane sovalan te džakere omeriba? So džakerel tu omeriba. Dikaha, šunaha, svedok je hinam, kaj dive po dive svako dive buder manuša meren. Maškara adla manusha i si o manusha someren me kojla lahte pena loko delo špirti niso problemi na nele car be džera te diktumne na gilo akan alhamdulillah inšallah poška tan gilo aj sidi save so meren ali but patinen masekencar pa možda hem bešencar ando bolnice ando krevetija. Tu šajveća ka nas premine to završetak sarkavol. Tu šajveća ka nas premine, či tavol to završetak, tavol kolaj. Ili šaj ove se bepi, či to završetak, tavol bud pare. Znači, o kraju zavisinan tutar, nika staraver. Prema tome, ahinam li te spremina pe odole diveske. Kaj dive po dive, amen džaha, ana dava dive. Da li nam spremne groboske, otanka i otan tamina, šudro, tesno, otan društvo okirija osapa, kobori nam spremno te dočakera emelačen emunkeri enekiri, kobori nam spremne te odgovori na nadla trim pitanje sosare džanalen. Džanali kod del odgovor a na dla pitanja saso kao pokolaj. Ako ponavljinalo do te, saso avol počelale. Da li nam spremno te niklovan do grobojem te džako amaro Allah subhanahu wa ta'ala. Jer na završino dva da te, da li nama me spremno, da li din džampe godi da je puti kaka će ven ma na grobo, me kao spremno, te niklovan glomo Allah. Soski mi želja dija. Mi željajte niklovan glada. Da li je mangaha mena dva? Jer vallahi ako amen mangaha te dikaja Allahi subhanahu wa ta'ala i sjemen dija želja i sjemen želja tebe šaha pengamerija sallallahu alaihi selam na ne šanse tu te na kere butio dulake. Pa da li uspine, da li kanaka uspine tu ka kere buti sa soski si tu želja duleske. Na čvet je nego dija kao spina, ono spina, na kakere, to odle bučaki. Si jamena dija želja, te niklova amen. O marušaka ka niklonan do groblja, pralaljen, velate džanaha, ka niklon različite. I si o maruša su ka niklonan do groblja, ka niklon sardiline. Niklovan do grobo. Ali sardilino kavol. I si di savem ka niklonan do grobo, ando muy, ando kana jaka farden. I si manušakan ka niklonan do grobo, ka ven tikne sa kirja. O manušakan ga sinelen. Panallah. A i si manuša
Kan i klonan do groblja, kan i klon Kurania tu gilap keren. Kan i klonan do groblja, kan i klon dikri tu keren. Емо прал, сави група каве, и први ли дујти. Сави група каве. Дали и нам спремне, пралален, те ни клуан гло Аллах субхану ва таала, а кале бученцар, ке пенол пегамбери саллаллаху алейхи ва селем. Сарка живине, а джукар камере, ема джукар ка ни клуан гло Аллах субхану ва таала. Према томе. Живинджан ракија музикаха, истемере ракијаха музикаха, е плюс исте ни клуан гло Аллах, ракијаха музикаха. Ali imate mislino kola sofalinen hem postinen ka kameren ka niklonan lo Allah namazija hem ramazanija, ali ako istovremeno namazija, ramazanija, omraha, kere hem gibetite prale, ma bistro vakavo patute. Ali dva gibeti su al patute še unuštin sad vas okežan. Prema tome še ka penameni nam poška koto klasu na faline, na spremine, pe na kova oja, ali dikte na nedek buti so kao trovino sad te buča. Buti bitno, a dva pralale. Dali hi nam spremno terakaha elahi, hem to bračunina pe odle amare bučenca. Džaneli savihi odla pare buča, со камеринен паномизани пралалин. Чи текерали на катеано дунјалуко, чи канкани клоангло Аллах субхану ва таала, тавена мегиано паре халалија. Дали джана савеји одла абуча. Дали хинам спремне те мукаха, те накаха и сира чуприја. Со буд пути поменин джамла, сани сари бал, оштри сариек мач. Tu elan te nakela barabar mancar. A te lali jage dženemiski. A već anglati o dženeti. A dva o željno tanamaro. O željno tanamaro. I nadamari. Ali pralalen samo željaha hem nadaha na ulopano dženeti. Nego valan buti iskreni elaiski. A od dva pravca avol bešenca rani džamija, e pojnik tilo radi Allah, e pojnik tilo da i problemi je ke pralejem na volo, ovdje ukazino ka i ovi ani džamija na lo radi Allah, nego radi okoleja sa holanđa, dok hina leja šukara volno ni džamija, kana na ne leja šukara na volno ni džamija, na hina radi Allah. Prema tome, valantava iskrene ano ibadeti. O Muaz ibn Džebel penol, manuš, znaš ti kavol sigurno te nakavoli sirat čuprija nikad, so kao uljano dženeti nikad, sad dok na nakavi sirat čuprija. Subhanallah, ono manuša darana ine, na nadine na pe dženetijske, sad dok pel nakaj sirat čuprija. On. A kaj amen? Sad še amen uporedina pe olencar, ali amen si amen nada. Amen ihem inshallah inam kotro inam genetiski. Ker o naredbe Allahiske hem durio koto zabrane Allahiske. Ako mangaha te ulaha ana dva željno amaro tan inshallah. Džanmo pral taj saka čivento ano grobo pa ka nikloveo do tar pa palo određeno vreme iste nigarentu ili dženeti ili dženemi. Podleske na kvadunjaluko načol ništa, jedino morate kera okole svetoske. Ma mislim, čika živine barabar mancar večno kate, na ne šanse. Se sao Allah so stvorinđa mora tu nuštinotpe. Svako početak i silem po kraju. Jedino Allah na ne ni početak ni o kraju. Džanči to početak hinao dive kana biandilan. To kraju kavol o dive kana ka muke o dunjaluku. Kana tu dive po dive barabar mancar popaše hinan ko dive so ka muke o dunjaluku nego o dive so biandilan. Pa prema tome
Валан това го джаверахем те кераха од лет ханеске бути. Една два тани вечно халален, а ква тани пролазно. А на два ква дунјелуко канка мукаха, као чарена ме чефинија, а два чефини на неле джепе. Да шти кале ништа ката со кежан. На не шансете ледисо. Преме томе това го джавера оја од дунјалуко, али акала јуш покуто со јано беша, значи валјан те завршине дунјалуко. Валјан те крен таллах, развод е дунјалук. Суски готови више проблеми. Сваки душа и се те окусинел омерива кај пенело о Аллах, кулу нафсин даикатул маут. На не шансите на окусине омерива. Па декен само правлален кајо Адеми алейхиселам, кајо Нух алейхиселам, кајо Ибрахим алейхиселам, кајо Муса, кајо Мухамеди саллаллаху алейхиселам. И наона кате најкамле мануша е аллахиски. И кајтане, кана он ги леса ви шанса и си ту е мета човакате, не шанса. Не шанса. Омелек мау сололо душе, е манушење каволо време лески ка пенел мер. Овде завршили мисија. Овде исте мерел. Ано хадиси ка пенело пегамери саллаллаху алейхи селем пенело о живото е манушеско кото мумети кавол кото шовардеш джико ефтавардеш беш. И си хари дисавесо кана кавен о ефтавардеш. Ека направление. Машкара менде е си окола со силен саранда пинда шовардеш екана. Јекете ласо силе пинда беш ока пен субханала пинда беш живина, ама саре рати те бија тава винено дунјалуко. На пинда беш на кате. Е ано адиси шовардеш е мефтавардеш, ковој панда обивананте живинил, па на деш биш беш. Е, кана пинда гиле саре рати тавена, а со чолкото биш беш. Ако живине па на биш беш. Е со бивана на менте кера. Панда те заглавина на дунјалуко, пандо шејтаните хоавеламе на кале светоха. Палем ти на крав лафи ме прале се бепи дунјалукоско. Панда те хојлана ме амале се бепи е дунјалукоско. Направлен. Валјан те трезинџува иншала, валјан те џагаџува више андро сојба. Ме пенама која су инале пинда. А која су силе шовардеш, ем будери беш, соја леско хали. O Abu Derda radijallahu anhu penjatano kana ka pomininin pedek rahmetlia. Sa puti amen pominine o filane o rahmetlia. O penel računin tu sar jek rahmetlia tave. O ja vdjena hinan, ma taj sakave. Hem tu ki ka penen kuto ana hem o rahmetlia. O ki ko bor hinana tu ano dunjaluko. O Omer Ibn Abdul Aziza bivikina lehine hoxalerien. Bud često em ka penelinge hođ ker mange dersi koto meriba. Ka kerelo pe dersi koto meriba, koto grobo, koto ahireti, em ka rovene hine sada da teka te peneći si da ih dženaza somur. A kva je spremiba okole svetoske. Džanmo prav kaj o Havaje hemi puv o Allah kao nuštinu. A o Havaje mi puhi puti pobare nego su ih nama men. Kana on na šalđon, kana on kao uništinđope, so kavolo hadi hlo hemlo. Najkamlen manušen dilao Allah subhanahu wa ta'ala. Najkamlen. A o meri baj sile pe muke, pe bolovje pralalen. Jek buti, jek šičeri, so jo šičeri gudlo. Sastavki gudlo. Oloni londo. Paprika hi ljuti. Eka na omeriba sojo, ljuto, gudlo ili londo. Na omeriba i bolno. Omeriba i sile pe duka. Kokoro pengamere i sile penolo, kanalo, sa sođaneno omeriba, ledino peškiri, ano panile genija, hem sapkerele hine počekat. So penela, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Na ne develo osim Allah. Čače maske omeriba i sile pe duka. Kana olehina le duka, tu sođa keretave te mere radosno, te mere bidukenca,
на не шансе. Долески, иншалlah, амен, бивалан, амен, те спремина пе одле моментиски. Емо прал, валан те джанаха пало мериба, кера лафи кото мериба, али пало мериба, ик мушка на мерол, а на завършинал подоте. Панала. А два и тек почетак. Сопене намаре пуране кана капандете ака готови. На, jer kada kapandete akat tu tek henez pavjalnen, tu tek henez dike, o melek maut, o munkiri, o nekiri, tu henez dikelen. Sekana dike, akna ina pande akenca. Kapenu pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem čačemaske i ogrobu i prvi stanica i prvi znači si but stanice, ali ohi prvi stanica ahiretiski. Ako manuš na kolo late šukar, sasokavo nakalnisavo problemi. Ali ako za glavina nadija prvi stanica, mapuštuke. Pa tu kobor spremina pe amen adle groboske. Dali podaj puti kana but puti amen ispratinjam džikas, dali dinjam pe godi kana ispratina adle manušete pena subhanallah, jek dive kao vreme mandaka ispratinen. Kobor jenen čičam piravđanen ano pike ente pena subhanallah. Znači jo petaj sa mamanda ka piraven subhanallah. Ma čičam da mare vastenca rani pu. Dali dinjam pe godija da te pena subhanallah, dali moguće methuljava na kja pu. Pa učaržamne so posik te peneći nam našti dikale so posik deš biš jene učaržamle. Dali dinjam pe godija so džiko amenka učarila adva. Dali dinjam pe amen godija na dva. Dali spremina pe ameno doleske. Sobi avole hine tava hine recimo amen umjesto dva pravcu je da teka ano grobo. Sobi avola tava amen tavola mingi prvi ratu dia ano grobo. Sobi avola hine marohadi. Ha? Mapuća menge. Jer kežan su kežan, lilan su lilan. Alhamdulillah na hinam panda menodla. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ali ako hinam amen živina ano hajri, svako dvije avola mi amen ano hajri, ako avol svako dvije kera ano harami, pa poška te džahine poangederda. Poška te džahine poangederda. Dali spreminat pe pralalin, či kankaniklovaha, anglo Allah subhanahu wa ta'ala, tavako tokola kana kameren, temeren automatskim lingi haramja. Si pralalin manuša kana meren, ono ja čuva deš beše, vtava deš živinđa, ali od dva momenti su meren leske haramja sa. Dali kavako to dala, omeri radi Allahu ankum penola, obračinen tumen agedeso kavel tumege obračunimo. Merinen tumare bučan gederli so kaven merime. Ako amen kera džukar pralalin, kankanikljova anglo Allah subhanahu wa ta'ala, pokolaj kadaha i odgovornost. Pokolaj. Sad co penalo, znači valante spremina, pre so penalo Allah no ajeti, ja juhaladina amanu. O tu menso, inen vernikja. Ittakullah. I dar ta o tome koto Allah subhanahu wa ta'ala, so penalo, neka svaki duša dike so spremidja taj saske. Dikin pralanak, te si duj buča, duj nared belajske. I dar ta oto koto Allah subhanahu wa ta'ala, dik sohi adva su spremidjan, Allahijske subhanahu wa ta'ala. Ekana, buđe ne nanelini dar koto Allah subhanahu wa ta'ala, ali spreminen obuča Allahijske, spreminen. Ekana tu, dikjadle manušen, o falinol, o postinol, o gilani omra, znači akva manuš preminul podleske, ali ovnakežao koja prvi naredba i dar ko to Allah na inale, na nele, okeža i dujti, a i dujti bizo prvino nevažići. Soske, tu dikjadle hađija brada ako objavci del horo. Na neli dar ko to Allah. Tu dikjadle hađija vakerali je klafi su potrefil to novilo. O qua dira ti kera Allah i pena je qua filani na pijanica oja be piola, ali nikaske ćela Allah na vakerela. Nikaske do tana mrtinila. Taman. I na dosta savke manuša. Avdivije panđe namaz jencar, ani omra, ano hađ, postinel, vakerelo od Allah i poškatela pištolj nego od Allah su vakerelki.
a sile dara ble, особено Allah. И дар прво та волту. Jer ako na netu i dar badijava dva sajtuke. Znači, valjam te dža redoa pralalin. Valjam te dža redoa. Molina Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah tavako to kola pralalin, kan niklovanglo Allah subhanahu wa ta'ala te niklova bi haramjenge. Ta vola mi ni nada pralalin, kana niklovaha, ana dva, ano sudnju dive, tavako to kola su kavena no lado, ano arše lahisko. Tavako to kola su ka penelo pengameri sale Allahu alaihi sallam di savenge selam alaikum. Omo pral abu tavako to dola. Tavako to dola amer valan te mangaha dva. Hem te kera butio doleske. Molina Allah subhanahu wa ta'ala inshallah Allah ka omogućinila menga dva. Amen sari sjemene dia želja te bešaj pengamerija sallallahu alaihi sallam. Sari sjamen dia žela te dikaha e Allahi subhanahu wa ta'ala. Sari sjamen žela te rakape amare ramatlijen car ano dženeti firdaus. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala inshallah svako god haramija ko hinale džiko su uhlidona kja džamija kanka niklol andi džamija inshallah bi haramingo te niklol inshallah ja rabbil alamin. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala inshallah kad deltu mi jek sasti pa jek nafake jek bak pralanin. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala inshallah kad deltu mi jek mangiba maška tu mende jek poštovanje maška tu mende jedino od la duj buča dal o berećete elaisko. Kajna ne mangiva, kajna ne poštovanju berećete elaisko na šaldio. A kajna ne berećete elaisko na ne šansa ovtu spinal dva džemati. Na ne šanse. Prema tome molim Allah subhanahu wa ta'ala inshallah kad će stila mare vile, će kakela mare vile, sa mare vile taven sar jek vilo, molim Allah subhanahu wa ta'ala inshallah palune lafja tabena mi gošadetin te ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Difine devlesko hayri pralalen magika kerena halali o kad borina alisa samo bang okite posetina pe inshallah kota dva vreme so džakerola inshallah. Inshallah ka pomožino.